أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masih continue TV in programatin bi. Tiyan ay sab kami balik dukdang buwa anak kalasahan al-judi mengajian as-siratun nabawiyah. Kung ito kisatin pasalan kisah ng buwa amban amban ras amban iras wang kaminin dambuainin tek kaye dukunta ni hap Makkah sarta bineli Abu Jahal yaw ni unta ni miyaan sumagwa ni ga pewuktoy kabayran ga binayran no ini Papua amiyaan amban iras miyaan pisi me Quraishin magsa Quraishin paano kami Quraish sine pa inni kaam makatabangan akuhin ngeddo kapatut ko amban Abil Hakam yan Abu Jahal Ibn Hisham na ninya sa jamiahin pinain o ay niyaan tinolo ni Abu Jahal si Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam tinolo ni siya ngayon ang kuya si samya ngayon ang dagay napigit ang buwang banda kura Makkah si Abu Jahal Papua aamban irasmya an pili basi Muhammad ni inakahan niya inibang ini maghapenin pa inabihin neng genabihin sampai teka si gawang Abu Jahal tinitik niya na gawangin pinakeseg pain Abu Jahal sine pain niwen pain Muhammad ako Muhammad pagwa ni Abu Jahal sarta mian musiat Abu Jahal pain Muhammad an Nabi sallallahu alaihi wasallam pangurungon pa inni bayad ainin pangurungon kapatutnen magdaira ini balik parimluma si Abu Jahal ineddo yun bayad ni miyaan mugtoy pangurong si aahin napagsakay sa iyan miyan tinilaw may Quraishin Abu Jahal way kayo pa yung maghinang sa iyan ini pa yung nakatawa kauhin pa yung Abu Jahal asal bangga pa yung tahatibi asa kabilagan ko pa yung manamal sakay pa ni takite ko Muhammad dukaahin niya pa yung harungan siye unta ko bahay ini bang pa ini gay bayran ko pa ini miyan dagangan ahin asa mugto ko pa ini kakan ko si ano untain nain yan yung istorya Abu Jahalin na balik ni samyaan mole ini amban ano miyaan iras miyaan si Quraish fa inni jazallahu Muhammadan khaira bang ko ikite tungbasan Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad kahapan sababan amban iye taiddo ko iye kapatut kon iyan kisa iye ta pangadji te si waktu iyan jud magsukur si kao dok si kemon mayaman bityute salam doa si kaam kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.